Good morning. Good morning, everyone. Koi kenogi triple C course on computer concept ko. Sigi certified course sigi video series sida. Hojik hauda koi na word processing da already mathak ki sigi comment tawra koi word processing da document na form tawgani na ra. Document anoba mo comment form tawduino aduga ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯦꯞ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯄꯦꯖꯀꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯀꯂꯔ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯟꯗꯨ ꯑꯦꯟड ꯔꯤꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ paragraph and indentation bullet and numbering sigi akhoi hanana tawgraba mayam se sigi continue tawrak poina ngasi de akhoi sida footer and headers da akhoi tawmina si document amagi footers and the headers haiba ma laiko footers and headers se tawdingi mamang da hanagi akhoi sida tawgiba video sing si kana gumbana repeat tawraga jenge haraga su akhoi youtube channel se changbiraga to triple c course on computer concept sida magi episode 1 to 3 4 5 fan to continue la puni ka that February 2nd bo ngarang di achinba ma kano tawudagi kano agre akhoi lep khre ka aduga masi akhoi kano se headers and footer se punna jengmina se ko header and footer jengi mamang da ai ngasagi ngaranggi akhoi nahan akhoi sizinareba file ama save tawraga thambado adu open tawjarake control o namaga open tawgadamni natragana file menu sangaga open tawgadamni yani ko ai control o name aduga siga February docs ai open tawrase ko okay se akhoi hanana tawgraba kano ni ko mamangda ngaranggi akhoi na tawgibani go to page kamain tawdiba adedi akhoi text formatting sida paragraph indentation line spacing paragraph spacing si myam se loina tawre hojik se sida koina next hoina tawdi se kari no hari gari nasagi kogi header and footer haiba ma yam important oiba part ama su yawri ka haibe header and footer se koi kon semina se ka header and footer lagi sida aigi document se leire aigi document sini sometimes kariguma matamda kona letter head sembani khangbe any document ama aigi personal use kini khangde document ama semba matamda sigi document sigi mathak khida kaiguma khari iningba aduga makhada su kaiguma khari iningba adumu yawra inatra adu mathak sida aina iningba matamda ai kaidawe soida iraga sigi page sida masamak sida iraga di sigi second page to e daba yaroi third page to chalaga e daba yaroi hanjin haidi page mari manga da dei sem mangam gani natra thousands page la ga di ai kamaina sem gani adu sometimes ka gum matam da aina sem gi bise kitang soi gare khala se amuk sem khara modify tawninge khale thousands page to dei chalaga modify kamaina taw gani ko copy paste tawraga tawgi bai okay copy paste to nai 1000 page to the copy paste tawda matam yam changi natra aduna sumba myam se gi khoina yenga ka da khoi khwaidagi base se kari oge ha ka da asa gi header and footer se na base na base ne ko header se ko kada se na ga sida click tawraga ko khoi LibreOffice te sida khoi gi header gi area ni mathak gi square gi angle lama soin tawraga कोली से सिसे कोई header की area ने हारिबे header की जगह से click तौर का अंदर header से edit तौबो यागनी का अदुगा Microsoft Office ना हारिबे मफम सिदा डबल click तौसिलगा थोड़ा कनी का सिदने single click तो थोड़ा कनी का single click ता header default style थोड़े सिगी style सिदा इन header से add तौरे का suppose header से इन ETL का School of Finance and EDB ka ETL School of Finance aduga contact number plus 9188004048 so aina sida pire natra
सिसे अइना सोमगी कॉन्टैक्ट नंबर सिगी कनो से पुल अप से सि लेरे अदुई मतुंग दै ईमेल एड्रेस पिनिंगे खलसी ईमेल एड्रेस का ईमेल एड्रेस हाइदसि ईमेल ख हारगा मैम खंगनै नत्रा से से इन कनो हाइदसि birchandra.it@gmail.com को अदुगा सिगी कनो सिसु कॉन्टैक्ट नंबर सिसु CONTACT कॉन्टैक्ट नंबर अने इ खलसी अदे अतोप मसु असिबो इ खलो अदुगा अतोपम नखोइना सिदा एड्रेस न मखादा हापे खलसी को अदु सिदाइना पीरिबा कनो से मथकी एगी कंपनी की ममिंग से इटेल स्कूल ऑफ फाइनेंस खितंग चाहन गे खलसी को आइदे मागी साइज से 14 गुम लौरगा बॉल लेटर गा ओहेले को कलर इन अपाम कलर को पीरे खलसी करी पीसीगे ब्लूइश कलर से पीरे खलसी खितंग कनो ओरे सिन नत्रा नदो से रेड अदुम पीरे सि खरा लाइट ओइन नबो रेड सी यारे अदु सिदगी आगी ईमेल सिसु अइना सेमदोंनिगदि अमुकमु हनाई स्वाने सेमदोसु याई नत्रा अदु फोन नंबर इबा मवोंग से 12355 हुजिकति स्वाने इगो अदुबो आइगी सिगी फोन नंबर सिगी मतुंग इना आई स्वाने 8800404848 एन इदे को अदु हुजिकसे सिदे इ लैबगी मुहुत सोमद राइट साइड ते लैबने हेन फजबरे जिंगसि हारे को अदु राइट साइड ते लै सिने खितंग मवोंग ताबा माले नत्रा अदु सिगी मखा सिदा इना लाइन अमा सुमु सिंगनिंगे को इंसर्ट लाइन को इंसर्ट लाइन सिदा के कनो सिदा फंगनी को इंसर्ट लाइन आइगी लाइन से कदाई दगी हौरगा सिंगनिंगो नो आइगी कनो सिगी सब चानो को अइने सिदा अइने स्टार्ट तौनिंगबा मफम सिदा क्लिक तौरगा साना सिंगबिदको को सिसि बॉक्सिंग सी बॉक्सिंग गई थादोगी को अरे को ओके सिदागी हिडर सेमबसे लोइसले खलसि नत्रगन सिगी लाइन की कलर से सिसु कलर चेंज तौनिंगबा को रेड ओइगेरा ग्रीन ओइगेरा ब्लैक ओइगेरा आइगी अपाम कलर दो चेंज तौबसु यागनी को ओके सी तौरम मतुंग दे सी सेव तौरे सेव कमाइन तौबो खोना कंट्रोल एस नि को कंट्रोल एस तौरगा सेव तौगरे अइना सिदा सेव पेज फर्स्ट के पेज सिदा सेमगा सेव तौरगा थमगिबसे अतोप आइगी अतोप पेज जिंगसि को सिदा यारमे नत्रा सिदा यारमे को अदे सिदा यारमे को सिदा यारमे नत्रा आइगी पेज खुदिंग मक्ता सिदागी पेज अनोबा मचा खरे खलसी को सिदा पेज अनोबा मै लाल लाय खलसी सिदा एंट्री तौरगा सुम लाय को सिदा पेज अनोबा मा को सुम ला कान सिदा यंगसि को सिदैदी हुजी पेज ति लेतरी अनोबा मा फॉर्म तौरको मतमदसु ऑटोमेटिकली मसाना आइगी हेडर से सेमगा लाक्सरनी ओके आई हेडर से सिदा खितंग ख चेंज तौनिंगे मॉडिफाई तौनिंगे को अइना चेंज तौनिंग से आई सिदा इरे खलसी से एंटर अमा पीगे अदुगा फ्री ऑनलाइन को एजुकेशन हारगे को फ्री ऑनलाइन एजुकेशन को नत्रगना फ्री ऑनलाइन बेसिक कंप्यूटर क्लास हारगे को ओके अदैना and stock market class का सिंदे का आइदि सिगी ETL स्कूल ऑफ फाइनेंस ना फ्री ऑनलाइन ngसाइ ने लेटर हेता हाबनिंग इसे सुमाइना हापे खलसी जस्ट का हापे सिगी हापी बो कनो से ई सिदा सेलेक्ट तौरगा अइना ओहनिंग मवंग इटलिक ओहलगे खलसी अदुगा मागी फोन साइज से सुम थंबीरे खलसी नत्रगा फोन साइज से खितंग 11 दा हंदगे खलसी को अदे मखादगी अनि सु फोन साइज से माननब कोइना फोन साइज से 11 दा हंदबीरे खलसी को अद सिसे खितंग खक मयामदगी डिफरेंट ओइननब सि खितंग खक मयामदगी डिफरेंट ओइननब कोइना मागी कलर अइने एनी टास्क सम कनोम खोगी फॉर्मेट नम नत्रगी एनी कनोम खोगी
change tꯧningba modify tꯧningba matamda first da text ana select tauramgadamni haje kauba yade ko ma'am si kauba yade ai si select tawre select tawraba matungda ai gi sigi kano se si su ai change tawba yai ko aina apamba kasagi ase free mono hape khalasi chani igre nadra adu dei poigi phone size se khala chawkhba su dum jani nadra adu masagi kano se chap manana dum thamasi andu tawraga ka Smile. Okay. Chile. Si dai na sigi color si su red uhan ni color si. Ko. Red dum uhan ba yagani. Ko. Adu natraga na kitang atopa color ama green gumbo uhan sira. Ko. Si su yai. Natra. Adu ga masagi si da ina sian saram si kara sangdong na ba ko. Gargi free mono. Free mono. Ko. Natraga na gargi. Font size, font style se. Font style is aina apamba to dum change tawba yagani ko. Si faja ma'am am thore si. Sida changsil laga koi change dum to change tawba yagani. Adoi kano se lawrage gargi se lawbada kitang mayek se samjinaba mali ko. Free mono se lawre aduga agi font size se 16 da thambirage ko. Okay. 18 mok than machu kai chukai de ko ai si save toxil ina change to ise kadai deno nasagi last page to change to bune last page to change to buse ko gi atop mathaki page ne su effect to buri yengsi ko by default masana ko gi header se sema matung da gi page khuding mukta loina mak ko aina change to ri do khuding mukta change to bune yai ko so in tawraga khuna masagi header and the footer sembase aina semningba mawongda semba yagani ka aduga kagum matamda khuna sida lairiba kano singse haidi sida shape ki lairi object habagi media habagi file format ka myamama laide hyperlink ka hyperlink se kaino dra aina sida kano ma thamma kanda ngasagi sigi email sida click tawba matamda mail tawraga chalhaningba dumba semba yagani cross reference ka aduga footnote in note ka mayam ma sida kano da yauri ka hoye adu hoje ina sigi kano si jingsi si kaino jingsi page number okay page number undo sagi koi footer da ai page se yam agadi hayang aina print tawbada su nungaina ba aduga page number su khangnana bagi ka sai sine khoi header se semba loisile la lawrsi ka header semba loisile aduga makhada mu footer da laaga sigi footer si dai laaga ai sida page number hapningi ka natraga na khogi address kumba su hapningi ka footer gi magi style sida nam ai ka address ko address kumba khoi kano da pinning e khalasi ko se suppose ina sida address ide khalasi bangu laifam makhalai kai ko okay so maina adam hapa yai natraga na makha sida just ai page number khatang hapjage ko page ibiro ko page number aina iraga thangai su yai space thamaga masa koi si insert to the lapiraga duga sida page number se click to be thore ko page number 1 in habi se kadai deno first page da happen okay sigi page number 1 so koi right side ta ininge sida alignment da sang biro right side ta laani dra so in taro ko na page number ai gi first ki page da hap ki bese ko sida page number ire ko second page su jing si ko second page da page number 2 lai third page da page number 3 laire natra gi fourth page da page number 4 laire aduga fifth page da gi page number 5 laire ko 66 next page number laga su horen 7 dum lakani ko jingsi ko another page number se lakare 6 se lai hore si page another se 7 lai ai ko ma'am ai save tau singe control s so ana ko na adu si page number hapai su jing si footer ki jaga sida
ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ 1 2 3 4 ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯣꯏꯈꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯒꯅꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯇꯔ ꯐꯨꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯇꯔꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯄꯦꯖ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯟꯁꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯦꯖ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ 7 ꯍꯥꯏꯔꯦ 7 sida page number 7 of ko page count 7 of 7 ko 7 of 7 ne sidana 7 of 6 hare sidana 7 of 5 hare natra sign tawraga khoina semningba mawong do sidana 7 of 1 ko control s ko sana khoi semningba mawong se loina mak yamna laina sema yai ko do sai khoi gi insert sida changaga page number insert tawba yauri sida footer su yauri ko mya header and the footer default ko sidagi khoi changaga hapaga sizinaba yai natraga na ngasai khoina tawgiba dumaina magi sigi header gi portion leiri sa sida click tawraga ko sida khoi simlok simje modify tawba khopalon yaga okay ade atopa mana se example ngasai sida insert khogi aina paper lamba hyperlink haibse hyperlink ko hyperlink se si karino harigadi se suppose sida ina kano ire khalase ko se www.google.com okay sigi iraga laibase I select tawre select tawraga kaidawe sida I hyperlink hapaga jengsi karino hyperlink ase web ta ma se kadai da satino hyperlink ko doina hyperlink se hape ko www.google.com hana hape ai mamang da https haba su ya http haba ma su kemta habam draga su ma se dum satkani ko aina okay tawre ko okay tawre save tawre ora ina sida click tawba matamda ko ai web page ta open tawgidini ko sagi sigi link sin yani ko te sida laksi ko google.com google.com se copy tawrake aduga ngasai sigi hyperlink da hyperlink se pet fajana semdoksi isida hape https ne ko okay tawbi yare ko ma'am save tawre ai horen sida click keba no kan click tawra kan tu sida control ga click tap tawra kan ngasai gi hyperlink se open taw haire ko ai control na me aduga siga click daw kan tu ai kajar point se yango hanadi kajar point straight oiram se pointer se straight oiram badagi kogi kano tawba hoi finger ka kano se index finger na pointed tawba kanam olaktra ai sida hoji click tawba matamda open tawra nim sida ai ko sisini ko kana hyperlink haise hyperlink hapagi okay adu sida katang chapra topa kano de chatabra haiga su se hoji save tawsilaga koi pdf ta save tawba yana tra pdf ta save tawsile ko pdf ta february haina save tawsingari doina save tawgari mafam de changasi sida yaramani sida yawre ko sida leidi sida hoji na sida gi changa kanda www.google.com se leide pdf finder sida click tawba matamda ai browser do open tawrani yani ko ma adum nasigi swaide loisilasi ma'am ko next class ta hayeng amuk same time da 7:30 ta amuk pulasi thank you so much